Welcome to another episode of Kaman How Tin Long Delisham on KFTV. So I am new to this channel. Can Queensland Katiga kana nang balantin ka subscribe ka debia. Anytime awesome content sikana I am pahla bayan yara pune. Lala nyela katia yete jiwama is been supported and proudly kanito ya kanyenwa is sponsored by A Rahman Furniture ntaha abuar book ose shepolo kam. Mbila hayin yelkar wumma niya ye furniture kabwal A Rahman ngoma tizun episode ma yin chang wata gba o tarihi da zo kan yelye mbiyen yelpam en nangla solo ka chente A Rahman Furniture di CEO nyala ngombe dungone katimino zangte puha ntetaba be ngwel taba nye onyan kage furniture min roofing min shepolo kam yel gwala bin sha kam dan ka ba table being by to and the Bahama the swore just look up to A Rahman Furniture. Before Katakana, 10 chances to teaser Kakana Tizang San Martin. Yeah. Keep watching. Come on, how for more. Come on, how. Bambunye ne beturla bargunonya den kana amakana den gare mampunya agbamejin wum A Rahman nyala kapinta bien man jamana kusuma garsuma wardrobe bima center table fiala kitchen cabinet suma ente pas du design balbo kam nyama A Rahman Furniture en capitri santanum nyala ban wariya kabambono ban yu akapla yile na on gafara de kaple gbedele dama bu bohla tuma ma ka bangle din cheka batuma fiala kayura dun so mi sabran ayiya den bor pelbela bangama kanya A Rahman Carpentry Center binyala bayan peleta ka poambia itu kushar ka jia ka so jia nyama kamero agbapanga manka da duye boraza A Rahman nimsaniya I kana A Rahman sani A Rahman no me roof A Rahman man kosi A Rahman man gati the man punti Hollywood sticker nama you designable ceiling donc bagi tube chacun taille ceiling donc A Rahman tum de la tum shanga donc be kamanula all general capital work A Rahman tum de la de saha A Rahman Carpentry and Furniture work lim yala bambe tamale asawaba hilala jingle mashi chel kabweba 050-233-2338 and pas 054-3174-885 A Rahman Carpentry and Business Center te para karaviela. Alright, welcome back and we move on to the ball court and to question what about the Sanma based mania his or like Okumna because Tung Baji was anytime team Come on How program on KFTV Tinya Labanya Male Otachi and Trana manager Maraba. Kawunta Majiola. The son now you gonna Alhamdulillah. Nta mpunya la won yele ti yunda bezanpa temina ni encheka ta po hayo tapsha and before kanta swale ka yele denji ti piongo ni cheka azan in 30 seconds introduce man anyeso in case kati to amacha mine mandi hotable bet of the basic quick ma yon ipa mi to apa ichan haka ti yel na ka manager ni set zasara saha ayam buhan yene abwara A Rahman Furniture akuya ne Abdul Basi kwetire. All right, manager teacher sahe ntaha an woni ngo so wonya before ka te filama yama I can really man no look so nja naka yeto asheni yele yan puhula kanga na na tanga na karbla ngodan ka galsuma ta zanga bu shaka ga jang kanga na wa wona nanga bu shaka so kan en zang mang zang wusuluma kai yele ninya na lokso okay first of all yulum buni Abdurrahman ba ka sokon zale ko mima A Rahman okay ama kadagwane nyawa nyela man perge nyawa so bami yalwa ni da dam so anina butabuni be anina butama awa yirna so tini ta'ala tuma da tikati gina wa so ta dan kunye sham zambala all right to my bima no intro shelma one of the greatest intros because I feel proud anytime Kason on the intro ka describe Manta very well about his name, where he comes from.
So mabia teacher na te interview wapune. Okay. Bia wonder. No, ku yellow. No, I understand. That is the fun part of it. And the woman daga nya angwala je power be. Okay. So my mom non confirm teacher na interview wa yaka inya yule kama the bozo ke bole kama Rahman Furniture. Bunshel din chakan bol ka Rahman Furniture. Ntuma ma wulsila. Naam. So ka amma na kuksi ne lahzib bun yara. Naam. So ka rato zugutu su ne zan lala yurma san manga. So lala mu yurma nya ka so zan kan tama sunna yuru nya ka anyala Abdurrahman. Katini kuma ka jambo ka Rahman ma. So the Zanwete Abdurrahman. Okay, so all right, so that is where Abdurrahman comes from. In general, so when you let to we switch to the official Stumpunya champion and the top down fan. Okay, Rahman to confirm and you let to Ashelma. So I feel I wanna chamaka di tableyan kana atmane because of Ampun explaining benching atetma. All right, so when we come to furniture ma tuma tun kwenchang straight tina kam na furniture o follow. Okay. Type of furniture the namka Amanda because furniture with here the way yel borambal. So aspect nyala ya polo side. To call furniture ya. Furniture sambal mzoya. Naam. Ama diku kana any furniture nangandam. Naam. Designs come wula nyele. Okay. No mula furniture come. So ben shabon wale du ne yel boraza anta. Tien explain be yem ne gon yel shama nyonwo yu ne nyama kamana. Am me yele be anzal abi hagushe ka ben shakam yem bieren ne dundwale nyale ko nyale goro nyale bombo center table nyale dining table nyale bin shakam ayen zan kuwa bukata karnela du yel bora nyale nta onyala ngomandele. So is it that du konko yel bora ka to man be kama ti kana bin shatam boy hotels be kama conference center shepherding a bigger space karba neither irin finishing de gwaza ato nondele. Yes, ito nondele. Kama conference hall. Yes, kama conference kama ko shama. Ito no design. The designable, the decoratable, donc baga di yalla kamza ha. Nyala no lukso mo perla la fa amanta to yerna. Okay. All right, so tila hay non le short. Biye furniture, Rahman Furniture. The mayor bala ben sharan ba na chinse dibe na yefo. Ami ato go beyond be above lala furniture tuma the mayor ben shaka to bona kama so imi o yel kan duzo sa te pele roofing ne maybe so na mi yel kan ba scarves mean other things. Ami ato a carpenter tel tuma to ngbar babe. Ni yale ne boni yul Rahman be ni yare kama ni nyana vukso ka kayina mama yim nanti chaka selo bang ne bang sum janami ka bang sum be te carpenter champion tutu zula be shab tutu zula tangma ko gutum da budu luksa mandino mama zuksa mantan ma zahan tum da. Okay, so an ku me yili wala ka de be be an ku start le wala ka de be bandi shahara wandi shahara ninya nan vokso. So the kala yan doubt no with to ashanga. Okay, so in terms of hala ina miya magba kama kapitre ben sha kama scarf ayon pala bombo ben tam de denye scarf ma bo ba ben tam de ben sha azo omyar ma so no bo no bo ba sha la dana wa ngona bo paharale be hire yes no ben sha an yam bo ma nye carpenter. Okay, be partial ka non concrete no linton. Okay. So on to what to do and I am here can later don't come by scarf na kan. So later mean the yellow come auto nonda. Yes, Before kate jump to the next question. Mbona telamna tenduzo sama shi na ma. Yes, pa later mbona telapke du pune. to ko labo ya shanga ya chaka on ka hagale tonta kama I am me yili be I start yili started beam to ground. Okay,
bibiti gra ma nyala shabo antu yen start yilim yabo so de bunno ma tumala lentil shaka ta pahar before kana me ben ma tam you understand before kana anza pila no ma so to ko en ko le mahalle no top ma hal din kare ayin deke ndekr de saha a forma je ka te so ne ri ku to ma ben shaka ba ma wa ariya ayin yarla den te man te se aku nyala nirba Allah na yuhan to chaka nigi ya to ashal zangta de kala ni jama fahar nyala nyala na bokso won yisna kar nyala kama indilan ba fale nyala ba won mang da nyala ka halka na ku biyo nyabal ne wow so de kala kama ni yara ya to ashal kare yala kama yin chama tilan lab nyanga so hala ayle ma nyanga ntuzo be ma za nyala ka bi na to ka mumma abala la so din ne kare yala ne ku tudu hala ntuzo be ba ka to dunta ma so that means Omala whole team kama strikers defenders and carpenters kama goalkeeper kana cheno yare yam ya na hay ngon carpenter tuma ngona Omala coach ko biye yanga nirite nyongo hala tuma mana ko be ko onuka ne kana ala ngomala kana ala dome badu o manan carpenter tuma ne mbom ne telabna du te to nyar ka te changla flame ma bo kan tinye la jibshe so du ka bo nan nyanya abang sempa ni ma ne be abang sempa ne te changla so du kan tinye kaman bi zang pop non TV stand be kaman nzangle designer ben ma kan ye ka be zang tabo no so an ya wode te nyenyen like ne nya ma sha yel kan nyanya ne yula ban ma an yar ma ndi be tana bang sun sa ai ba to non la tumala fourth deck kan katbon le 4 feet so la 4 feet mol ma POP nang de la mi carpenter ba nang de so ay voir le kawuma voir la mbango de limite no hal ka ba 2020 yan wahala den tunis no cham so may chapga sen de table de chalet tum voir ma sam tum assist tum magay ka ba dress brilliant dress le ka tnazan la kan to sola sans pipa ka paleti den to cham afanama mbama on neri yela ma swang de shamma ma ya nzan pion o ka ya di shahara ngona mbiya nan dan pion ya ma o ka pinta to ni piere ya man di shahara do mi on ya shamo na boss le ko to bangle ka tamare measurement tamare yulma de wo hene halai malaju ka bo na zang tabo no ndu malo ka hala bo na pa ha go ka re yil so sa ka to so hale tumale design shale kama le design ma zo ka on ku mwar ni yina kulunu kama ne ay ku me yile ka ku aku me la yilma na ka tupa yilma tumala kama ceiling shale tin nangala so ay nang la ceiling ma with normal plywood chanton ku yusro karnam be kama ni POP karnela tabo ka ya yes karnela tabo kat kuzan naganzuk sama akana duma pune biye yela ni plywood mbala abemble fanama ya actually ya POP nam ka banye ba life to akati yarama kazan tabo non POP design yes ako en la plywood ma on kole the way tinyen dikultishan kon ba wallahi POP nam ba bi kana ba bon pa man solo e secondary tila male bi shashale lam pa 3D la 3D ma tu user la me en tablera ko en la ceiling ma normal ceiling ka ko non ceiling ma so kale ceiling patterns ma ka table tele dini ka design la duma chana duma na wala ya pa so 3D that means ka te computer remember 3D be carpenter tuma na ba 3D nyala sticker wow yes 3D nyala sticker yes all right am boy sticker ma kante to nyar ka shabnon de kama wall stickers ne like cover stickers and decorated do are you into wall stickers because on wall stickers tablet do be nzan design ceiling this is atimunda ai ben shaka me no yes on parle me essentially because bo sha check kan yaro de kala born escaping the san mine since ni kunyi double fou ka be fada sani mambo bon tu je parle de kama ko so sol kam sa ha ne dola nam bang de yel mangle
unto did down finding. That's all come do na biakam katu behind the para. All right. I to ama the science to be like share. Because I to ama explain how good you are into carpentry, the furniture work. Can it was on table no when she so come on young. Maybe tell bargain design share. Okay. Karaka so do. Okay. Are you saying come on isn't la design at the ta? Come on logo KF or come one and designer. Okay. Is it possible can someone design at the ta? I was on to table on la design matima. I cannot to you wish I come near creativity and I'll come near to my shaman. No. I mean come on example like take come on do no. Anzang dolo kare the different one ka azang na. Man po mal do hal kan tsana azang dolo na. No. So ne po ole the ben diva sa pam kanya no bor shalma. Okay. So tatin no shamma ma. So that means I wonder even I take bad design shele. Dinya la de no ka bor atakana te nyintu ka to kon explain na zo. Na ite ka phone be yo ni yanko hima phone ma na to no nya when tiagar nye shelma kamaleta. All right, let's come to gadgets. Meaning, come on, the ma material shouting that. And that young talk for tables, table, don't you mean table to the equal table in some. And that young to some carpenter sona no te tumtuma. Okay. Ko charge makaya maya. $10 daria kaza. Okay. Umpahe a shells ma. Okay. Kanto la arna ko changte dada biar bedem basara tuma. Okay. Ula kama neat be guarantee ka nang kaman ayen tum so tuma. Ayen zang quality material share tum. And la materials ma how expensive in ya. Because santo here ma kanela anong expensive to an extent abang se maka to kuto yo. Yeah. Abang na tika to kuto yo ni landang yet ne lo onam ko ka tum de tra. Be da biar ka ma tum da. Okay. An bwasha mara na manya asin pam na an bwasha. Ai kana ti yuli yahanom jan me kataram bu jan. Naam. So din nan karnyala ayan pu malatuma. Naam. An betimsa. Naam. Nan tu zan wacan ya alaga. Naam. So din nan karnyala in tala esmit. Naam. Yan wahala binmo. Da za ajalin bo. Naam. Da za abja anyalan. Naam. So din nan ka aitima la arma. Naam. En cham ka shir de tab na an zan la ashir zan tamama. Dituma kan tutamu. Aban barsha no. So kala no so when dia zwala sibi amana. All right, so yeah, no could dit violence. I mean to be dir so violence ma. Dia to na be ndi mas violence mo. Kan ya ashir ko di mas violence. Amana karahale. So is it that so yeah na to plo yele. When there darma swan kartu gon ka tina kana to pelle be anto tete ditable kaman. Mbola na to pellen yele be ya na to stop and Antuma, come on, how quick to respond to customers a customer service? Tentu socially, mostly, that cabinet and cabu be yare about the to among. Do umba yin no. So that too much of prayer shall be to chaka adina to ashanga. No. Ama agbabu now, no so zang tuma zangita, kajola hal kamu. A secondly, I cannot see you come on. Stop inside. No. All me kamani this time machine pa ben pam. No. So ili ya bugala san masu mal machine pam pa no to zan automa ka nyi butu nyon ma. Wow. Kan yab ga mbo chim yom zan ta. Okay. Ama roof on wala ta pa amle kaman ka shop mbala de chalo shop lo. So di ka to bola time fen yala ngata ka tun tu sha ambo ma. Ay bor yom ngata dab na tu sha dembe shop ma. Tu kanad ne. So en cham ka bang ya en tala sa ya kaza. Yala time ma di mit essentiel de borma ya chika muna ari ta bada ma kam shop tu cha ni entuma de blan ya no tu cha te behma ka tu na to ta so la mal la time zanta ka tu ma bo sa mal. All right, try check a so pretty yelka de ya sai kumi la ka pita an ko pel na wen kera da nan te da wata behna te ten ya ka wa hane sai te mira wen zan la te kan wa zan te kala ka pinta nya. Okay, no chaka iyale to ashale ya. This is how much ni some benefit from on working with Rent Code Company. Wow. Rent Code Company man yala long expansion tumal chance shankare long expansion so alama. Yeah. The lanka kamani chongo yindemi
bi chongo yidi okay so dinde ko kati wa yilma na bi dinde yala kama wala ka take measurement ka chakarin ko ka tin ba cham smart no so dilan kai yilma na shele okay abang de bocha alright so share me bi anda ba yinda ama pohmi ko jara sha abol afon asama mamin afon ko bana ka to babgala goba I believe I play point ko jere no okay ma yel lo before kana play so I share to lora alright pompon an yele to share ngo go tune to babun yu ne tun wannan balon okay ya polo ka bi domin din ton ka nya le sana so ti bo ba ngambe se ka tinye pin ka to bwa je yon so ya polo ka abe a shop ma ya polo ka abe mbela sawaba yes yala magazine ai ku barma kakana a family la jangwa shi okay ba ku san ka so ila la jangwa shi ka ku I don't abo ku to because din ka nzamti am bin ngoma ikisa ka wala kare ti ma za ku ba bibi ni ku za ha a cela ila la jangwa gune okay all right that is the time with Rahman Furniture Katimino Jinpiama. He's into roofing, chair stuffing, chair stuffing. Bajan Angela, and getting on to program to make a lot. We are serious here. We are advertising manager Angela. Test offer course, be kakpahare. Be shakam I am ye Katia Bale, be I my love bar. Rest ben shakam den ye tabo ye toa. Nyenti agba Rahman Furniture and obiela sawaba ilala jangla magbani amini la yune o number son ko pema akoboro ka number ma kole amino po hanyela dinyen yo tawa ko nan ambor shel kamta dan ba a tabo yel bora nta tum pasa shango tijene tagbam nirma yu amma shangane ayel pa ka tabtene ambor na zan zan shete soloma ka ta kahte dalaka ka te the nang yasum pomni and the flash ala somebody bed shelly ela bed ma dina nyala one in town nyale ela bed ma timba ela bed ma mala the channel systems okay yes basho yes very my basho so nyam net you bed ma timba la the look shop lo now kama could do now very so I was on a phone charge the one side cuz on a phone ma shalom ka goro charge phone yes goro ka charge the phone techno office ka bebe no timbal bed ma shambala kare la bed ma hal du ayinga muna ne jawtu to non bugina ku ko sitini ba yin bo ma za ayinga kan zanzal kan la donc my quality donc gas konku wow aban bar shamma wow so la bed no ma ba nyala bai shanga dinnan za apara ka zangina system mazo all right ndi ayembe lan pena nyala new sheta bia ko nyala nyon bwarna mami siri na ikena du ka o my phone charge shi na bashi bia ki bashir ka bash eto niki bashira dum ba ma wan na ben yel ka tung ma wo gorma ne yusa lampa ya iyar lati amle nimo din karela borna na amle ya wow karela kama borna adresi a kitchen okay and man the kitchen cabinet no different type no kitchen cabinet manda okay be ai juma borra design shell juma ka sokon tu tira juma pu ka ko kan le juma ka kan wole yi design mo to no wala design okay so din ya shanga ne kan waza ai borra number shanga dan pen wala le I mean Rahman Furniture. Kakana tupo kama ni moto barashanto ko baron. Dinne kanya la kama bara moto kanya di sit ma ko jala. Okay. To chini la ta. Okay. Dinne kanya la ambala luri. Wow. Ka luri ma ko sma bo jala. Chingi ma no ko sma. Wow, then nam za na. Luri ceiling zuksa. Okay. Tinang dole. Okay. Abala la. Hal non talk of kama wala basket sit. Kasi ako na na deshan to ay mala sit ma no nit zamta ka san chan. All right. Ngora no bahnan ya gbalan. No bahnan ya gbalan. Amal moto car seat galma ba viala. Be loro puna ka chante da loro kama kar puna ma ka bona love line ka so kena da ka tahla China.
ka inside ma interior ma yina nirza auto store for le kala speculor ma za ka ma nye interior ma ka ba ni yes Rahman name ntum alala tuma wama de sanka mene azan chapsiti shi ma to nan ma shel nan zanti kama ne tun ku fa ole chan ma nyama nyala din do tan pam de ko si okay so din nan kar nyala ayi bar ma kama ta har kama yin ko hawi hari je nyala kama biniyan na ba nyala nan so wani chaji van yala no nyala no so wani malda ma zanta to ku nan ka agora tu pa din da fane okay so mbale puhuru soka mo mima mbabjane puhuru mba ka puhuru alaji puhuru ukuto kala bagalsia puhuru ni basi sama ma cameraman so ta no ko mal shamza hambala. All right, that is Rahman Furniture for us on KFTV. Kati lantiraye ay male yele yel bora kamdeng ba tabo tuma aloro pune ko senchahe amoto ko senchahe acheche galan pose jam Rahman Furniture kabatin non lala bal kam covering ngoma ta vien yalanga kar leza apalle kar pala alen yihla lora chante da za apalle manum lagba no pare kitchen cabinet akubo na kula doye ka idante mai sodo nenyene ka kitchen cabinet kawlu de agbal zo ya nyincham Rahman Furniture ko tenan leta o namba na mpa ngoma ko be sawaba ila la jangla gbana ku namba na ngoma ka polo amino nyala ban yendi tabdan fan kan tira ye ala nyala new to this channel ka yunde to program wa ninte maka a subscribe ka dihbel anytime to drop awesome contents I am pahla ban yembe bandir de dan fan puna Abdul Basit ko tire akolana as always Yusuf Abu Turzon nye producer today as well as the cameraman. Peace out. Keep watching. Come on how for more. Come on how. Dagbambinye ne beturla barguno nye den kana amakana den gare. Mampunya agbamel jinugum. Rahman nyala kapinta bien. Man jamana kosuma garsuma wardrobe bima. Santa table viala kitchen cabinet suma. Ente pas du design balbo kam nyama. Rahman Furniture en carpentry santa nim nyala bango ariya. Kabambono banyi wa kapla yile. Na on gafara de kaple gebedele. Dama bo la tuma ma ka bangle. Dinche ka batuma viala kayura. Tunzo misa brand ayiya den bor pelbela. Bangama kanya Rahman carpentry center. Binyala bayam peleta. Ka po ambia itu kushara ka jia ka so jia. Nyama kamero. Agbapanga manka da diye boraza Rahman nim saniya. Ai kana Rahman sani. Rahman no me roof. Rahman man no kosi. Rahman man gati. The man kunti Hollywood sticker nama. You designable ceiling. Donc bagi you be shakam. Tai ceiling. Donc Rahman tumdela tum shanga donc kube kamanula. All general capital work. Rahman tumdela de saha. Rahman carpentry and furniture work lim yala bambe. Tamale asawaba. Hila la jungle mashi. Chel kabweba 050-233-2338 and Tupa 054-3174-885. Rahman Carpentry and Business Center. The Para Caravella. Keep watching. Come on how for more. Come on how.